wonu ajaye wa inu yan ama wonu awa ron iti zoga o e wa ranu bigble aya na sekpo agun ho lobo kanan lindo mau desu novite mai ron iti zo kwa badora santa wen mi mende ba na khode ba kunu na sedegbetuwe mina hando Jean 4 verset 8 e yurando àwọn futan le kai nududu kho gbe lo toho me wenenu wonu ya tun gan eme ana wa ndoe po teme ana no lobo wanu po ewe no zombo eno pe nu lobo no wa ewe zombo eno mo nu dagbe fie ade dintro dion nde lobo do taji nu gbazantue do teme onu vivede we eyi mu jo ye sisemi mendo ni klawe iten dagbe ame teme anamo fifade anamo gbojede ye sisemi me ni klawe lo Jesus sin come wonwe mido fie amamunde bawe lobona dunu lobona gboje o mini chami de su de ben mighty zoganu mawo mi mai rombo ti zoga binio do eni ron lo be ti zoga enu jire gbogbo khodo ede ha amo eni no mawo sinu kan mano fie mau made o nunya no temo katon leme fi debuda de do kane jiro mau do fine merele se do kholo to ho me wa e no modo tede mewe lobo hunukun akana mo nukun jame ganji lobo na igogo me na amana nwe yara to ho me tede mewe lobo nunda gbe no fine tede mewe be no ije ten me lobo no penu lobo no wa tede mewe bo nwe ajefine nwe wa makpeda lobo na bloa ana blo ana dogo no chelo pe lobo bloa ana tunde taruno azoe eno akpe agboni do tewu etun aliye no gbon lobo na itoko me o etun aliye na gbon lobo na itoko me fie na pe nu lobo wade ha merere rombo iti zoga e ka manu kunu jame ha yetuna miko iti zoga merere ti ofie manora no awa ede lobo kholo doa lobo gan doa ti wa nu de titon simenu yewe ha cha wide de su ayi devinu gbo tabe ayi mesentanu gbo do kaneji lami kunli gado merci emito do kaneji lami kunli gado mawo do kaneji lami kunli gado Jesus nu gegede bana la isi merci aussi nu gege pelo merci aussi en lome bado na iwe ma hombo iti zogao ana tache mauchi un bede budai nu name kayu nu debu dena zuma na tig zoganu merci o dena zemido zoganu akuno Jesus o un gbanu mo nkoton bisin licheji un gbanu mo nkoton bisin gbazanti mero Jesus sin come tenda gbe ame o ewe tedo merci aussi nu kon ewe te me Jesus Christ de o tenda gbe ame ne lekoa tenda gbe ame akuno do tekpon do fine ero tekpon e bo gbazanti na dio ero tekpon e ba fifa wa jije dona yon na teme le na be et de déclarer le présent tout mais dans le commentaire mais le Seigneur garde-moi proche de toi ana kuno blonuma sec boy aimer bo partager bo abonner bo nous ciel ora santa ton lo nous irombe tegbe ana se nous plomé le coton le bana wa dagbe le présent tout mais et na dewe dali dagbeji manon zoganu merci o no fi akuno Jesus de bana mo fifa lo fine de mi wa gonti mi me agban penle na zran agban mi na de agban si kon mi lo Jesus sin koma mi ho de amen.